Say yamwa kwa Badwam TV Badwam Jumedi eso nti ye kaiwo se nyame ya doma entry no astate enti papa bia waye jawo abrabo mu enyewo papa nanso papa ya fawa ye yie amene wabedu babia waduro ya se de wo te ye jingle no na ne wo so do de no afaso ubeye recording kakra bi de fa 0531003813 0531003813 enye o papa nanso sa papa we ya fawo atete wa ye wo te se wo no ankasa ne ye muba na ne o de abada no dwumadi ye bedie papafo no anso ebenoa enuane na ne ye hunu se de si ekro deadline no ye ochena ye wukuada 12 June enti shanon so enei ekro ya no onso efa wo video no o papa video no fabra by 6 p.m. de na ya ende na kwasiada 16th June anopa no nkono ewo yanimo ha ya de multimedia emema papafo wo mo enedi animo enuane ahodo a wo mo benoa ene eniema ahodo a wo mo ebe wo hye ni nyina no eye for fun enti shanon so nebra free prostate health screening so ebe koso ewo multimedia car park hey enti wo de mafidie no koso na Adom TV Asempa 94.7 and then so akwanya no aba binada adrubiem se yenya Faith Homeopathic Clinic 4 ewa ha no mo beboa ye wa pomuden enkomodie ahodo mu nti menye jaba ko ete hadia na me wishing in advance utiri nkwa mejo so papa se bibia bokode Mama Faith and Papa Faith. Mama Faith and Papa Faith oh homo boy. Yeah, I mean say infant chia so sir. Yeah, no. They do almost so. Do brother say na aye ni die. If you say Faith aba one more eba be boy ye ewo enkomo ahodo mu eye apomodin mu ntie de menko ma menkomra sisi e meba o de hwade we bra sisi e meba Adom Afisem ne bra eye video kakra bi na fabre bedu china 6 p.m. de na say entry ne and na fe ya select na da kwasiada mo beka ye ho na janom ye de wo mo da ya ma wo na jafo ni abrabo mu a kenye nie ene me amagya jafori nyame enye okese ate me se men kai hwe kura papa sika ne se bi ni ho e so be traya ko pa bi aba na ye se ye de treat o ye so ko wanti we ho anti so kura ye nim da na mishira wate aha ti yenso ye behwe o kama ama bibia ye kama e wo abrabo ti don't worry cry girls no ene one boy no ye behwe fine ti misa mo akwa babiem ejo so ti afi Dr. Abigail e mo akwa ba se bibia abokode e de nyame ase papa nene ye kasa afade ho nte fia ye da se bebre em se ebnada no pa bia se no e ye Faith so mo hu ye ha na e enchechire kakra efa ya pomuden ho enti na ye wo ha enti ya na meka se wo ha na se wantu ho anamo a nhu ne eyo wan hwa ba fe no bi ama ebe wi achi no na san koye oha e de abro enti Faith ye nhwemu bebre ansa na ye hu ne a ha nipadua no ansa na ye tu ho anamo e de ama na enen mepese meka bibi kakra ache ye nua ma no anase mecheche enema bi kakra bi eniso eye ya ho siesie efom anase ya na emane bebeka so omunya discharges anase ensuo bi eguwom but se ne nyankopon eye ya de ne maaye no oye ni se chewe se eno ankasa eklini ne ho enti se eklini ne ho a ebi abo se ensuo na ebeba no eye fita no enka enim ena ensan enkeka enti se uhu ni sa na se enye ohaw but ebia ubehu no na ho se eni na ye yellowish anase ebia aye brownish in color eno achi ne so ehwa wom ene se nipa ne ro ne andigu a in fact untime enyina ho enti uhu se sa nema na ekoso pe no hu se ohaw bi eba infections bebre ena esimi eseti in ewo sa de no the one obi o se minya ware be ma ne beba obeko because eba se ana aka ho enti se be ma na obeba wakwam no oni uhia pesa hwa no e ka ho no so ho enti we okwante fe obesan aba onsan emma bi enti ne wo se yetimi hu ekwan a ye befa so a ye bedi eho ni ti se obi dware a o se o me wo hye ho
eno anu cleaning ne ho but obi betimi de ne nsatintin nyina awura so oyiyi ho sebe onya akora oti form a udi anwemu agro omumpo ne edware oma yemfa yensa enwura ho sa ne wayiyi ho nti bia na omore no afu anase efin bi kura wo ma carry bacteria bi unnim na ode ko ho ukotin ho pe anase infection ne ko ho pe a wa for hawa ma ho enemu so hawo bebre etimi de sa de no eba nti sa mre mi nua ba bia utie mi a wo hu sa nsunsuanso bi ewo ho ebi a watu ho anamwa bastela no entimi enyeyi obi onso a onim wafa ne se ese oba de bi enso bi gu enti wo hu se eye normal enye normal because emo anase ehwenim ena enkeka eno na eye normal but moment abehu se ekeka anase ekuo bi aba ho scent bi ne sa ne ma no hu se ohaw bi aba ho enti o se ntem na utu ho anamo ena jonso mu ha no so no ye o mahoro bebre antefia obi ho jonso ntentem a ofo se o bia menum nsuo dodo enti na ema medwonso no but na bia enye nsuo na ofa no ena ema wo adwonso ebi wa UTI so wanya sa infection na eno so timi madwonso no eba ntentem eba bebre anase bi obi o diabetes ebeka se sugar na blood nim adoso esen ne a enka blood ni ehia tubon se ba se ya ema wo dwonso ntentem a anase bia se weda ne kwa sesa eno so no ema nipa adwonso ntentem because ema yentin fifiri enti kwan a waste no befa so a ebepie no ene se obedwonso ti bia unni mu do fon se dwonso na odwonso nti ne wanya infection sa na dodo na aka no anase diabetes wakope edru se wanko no wanye nhwehwemu a unhu se sa de we se ene ko se diabetes se infection enti misro enu ti na faith yaba no ye wo ho a abri bia no ye nhwehwemu ansa na ye de edro bia amaw for a problem a o de bae enti uba na ye nhwehwemu ne ehu a ansa na ehu an ebi okwan so a unhi edro machines ay wo ho no ma ye de beye sa na man adwuma amawa sa na man na ebefi ho ena ye wo nema mienu bi a in fact eno so etiti ni papa but okura common symptom bi a wanhwe ya obeka se eye we ya na we but na wasesa no eye gastritis any heart attack omukura be 3 or 4 common symptoms bi ti say tachycardia bon se akoma ne be bo more than ne ehia enti wanhwe ya be fon se wanya akoma ho haw but na emfa ho bia na gastritis anase bia bon se tembia unya chest pains na heredity ko wachi anaso bon se okwo ho nti no etwetwe anase yoya wa fon se wakoma na ohawa ba ho but na ebia emfi no na ye sa gastritis no anase bia tembia akoma no ebo ententente na wo feel weak wanhwe abeka se ewe but na nyanti ni nyina no anase yare bia no se wanye nhwehwemu a unhu enti faith me say oba ye wo fide nwanwaso a ye de ba hwehwe nipadua ni mu nyina ansa ena se nipadua no ye fe bi se immune system se na ho oden wo fom a tembia yare set in ententem enti se tembia unya bibi e boost na yare entete enti se mama faith oba en see you or the machine bi aba ye de herbs bi gum e prepare tea for immune system enti ye patient na se oba unya duru ho a ye be serve okay no one no more there ansa na wa be humi o consulting enti obi odoma obeba wa e week e bedu so obe no be wi obefa process ni mu nyina oba bedu mo no aya active so dog we dey me kwa me so mu bi ma me ko feel me dey da bi se ya checha ni nyina obi ba onya bi enti me semu Samre ya wajibre ehwem faith nkwa na akwa be hu nse enfa na abekwa e be serve say answer enti mesro to anamo ebra faith mo so fo benya wayarisa sa so fo enti we enti said na Dr. Abigail is very important say you train the partner for self care so because you who say nipa timi bo no ho ban free yare mu a ebema hospital attendance no eswati enye de apomodi adwuma yefo pene say da bi obi be yare na ba eno nti na ye promote self care na gidigidi pa especially the preventive aspect ye ka say it was said promptly na wo mu a wa timi ba check up na be detox especially at this time because on 5th June year the celebrate World Environmental Day WHO together with United Nations almost celebrate World Environmental Day. Now someone can say microplastics any air are polluted as they say no eno aso near home na dey who crampon say indoor pollution kwano e share the amount of nipa eku omu na anodin
And until no faith, one of the things I specialize in detoxification. You making sure say you detoxify our system, no. And if you be accumulating over the years because free radicals, any additives, flavors, idea, and any animal, obo the angwa crampo chair there. Was I the see or betting this one it is an so who say it to mupa, it to crowd or question. There's a better good party or boa. Oh, Sanuma Wayna at the how every nipedian until Miss Oba, the bed Jim numbers. I detoxify BB until Ba. Kai so be friend number 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say 0540 710 940 0540 710 940 Yo Santa Maria Abuya Junction honoma so otakwa na wo hwe ya bra Anaji police station chen honoma ko for duafo nyam call and be managers road our Poly Junction mo bogoso nyina bogoso de old asida ewo boga abronsa na chiwa ya ne say ya mo so anche say yensa on so na say tata eko na aba odwonso all of a sudden I deep yellow and I said dark brown and kan ewo mso so anu ayehye odwonso bi so from no koba na ntati abego ho nema echomi so tumi ka nebra faith homeopathic clinic into sakraye bia about ni pedue be ma offer staircase and akotodwe kasa so fabra na yintimi ebo edamase yeda say papa panti faith homeopathic clinic na yete won kana hye so bna de bia wo ba ene ebedi nkomo na ye hwe infections ahodo ti se bi wo so to mika ko faith na onmo ensure fi se wan treat ya daache e wo ho ensunsan so contact no de amount from the one tier crowd obeje ho anu ye meko na happy birthday enko emma eye Philip Teteneti onyame onhira onyame nyo kese kozi so be kese pa happy birthday enko emma ma menkomra na eba ebetwa so